Kgaisano ya boeteledipele jwa ANC kwa Free State e tsweletse go matlafala. Ba na le seabe ba le barataro ba tlhalositse fa ba tla kgona go gaisanela maemo ao. Gareng ga bona ke moepapiso wa ANC kwa Free State Mxolisi, motlatsi wa gagwe ebile le tonakgolo ya Free State Sisintombela, motlatsa monastilo wa maloba wa ANC kwa Free State Thabo Manyoni, ga mmogo le mokhuduthamaga wa thuto Pule Tate Makgwe ba re ba ipaakantse go etelela pele. Ba re ba tshwengwa thata ke thebolelo e boko ya ditirelo go dipuso selegae ga mmogo le go puso ya profense. Serodumo sa ga Manyoni yo o kileng a nna meiara mogolo wa Mangaung se ne sa gogiwa mo seretseng morago go thulana le mokwaledi-kakaretso yo o sekegileng wa ANC Ace Magashule. Make sure that the agriculture sector industry in this province becomes really active and it brings livelihoods and create jobs. Bommasepala ba Free State ba paletswe ke gore bola boruni bo bo phepa mo dingwageng di le 5 tse di fetileng, mme seo sa baka gore lefapha la dipuso selegae le phutlhame. It's an embarrassment when you look at all our municipalities, all of them dysfunctional. Even our metro now has now joined the fray. And that actually happens simply because, we are not employing skilled people. Mo sebakeng sa dingwaga di le 30 ANC kwa Free State e sa lentse tsweletse go aparelwa ke dikgotlang tsa ka fa gare ga lekoko le ditlhotswana. Mo mabakeng a mangwe komiti khuduthamaga profense e ne phatlhaladiwa ke boeteledipele jwa lekoko kana dikgotlatshekelo. Magashule ke ene a kokometseng setilo sa bonna setilo jwa ANC sebaka. ANC, when it goes down, it hurts many people. There are many people who may not be ANC members who have lost their children in the revolution. In most cases, we are not even conforming to the principles of the organization, but we are conforming to the wishes of a particular leader. It's what basically has brought this organization to the level where it is. Mokwaledi wa maloba wa Khosatu kwa Free State Sam Mashinini o ne a ntshiwa mo maemong a bona setilo jwa lekoko jwa profense ngwa gola ka kgwedi ya Moranang. Se se latetse morago gore komiti khuduthamaga ya profense e phatlhaladiwe ke kgotlatshekelo kgolo ya boikuelo. Kgotlatshekelo e fitlheletse fa komiti khuduthamaga e tlhomilweng ka Moranang wa 2018 e se mo molaong. Mashinini o totobaditse fa tlhopilwe ke makala, mme o ganne go tshwaela go ya pele. Lekoko le tla nna le monastilo wa lona wa botlhano fa e sa le ka 1994 fa Khonferense ka tswelelapele mo bokhutlong jwa beke.